wika ilianye amonese engima ano ka okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingerega amato tukumanye omwanjwa omurigereria we TV ya AGR News Kenya ndenge ngambiyole andonsi asole nigo cyabere cyinsa cyo kubaletara mangana maya asenjire bwikano unatikire himena isiko yorongorwa gusi kulele tangani tonyora mangana yo asenjira yobwenge mugavana ngiru kolia eira kuchegwa yakira ekoko report ya PPI abamenyi bensemo ya sociot korobekana ase okusaleka gwechipara chimbe boda boda ya konyire abakenya bange ananaso kubalika emiremo abasaye babono Uhuru Kenyatta otebire mangana yo asenjira yobwikirano Malietane Dennis Zadok mugavana we county ya Kitui Charity Ngilo otebire nga PPI nigo eguchia gukora siasa achibugesa ku na ukuangana asabana siasa asense ya Kenya yakagukwana imeye county ya Kitui Ngilo nigateba nigaguchia ko iralibaga linene elio gwakira ekoko report ya PPI elio gwetiwa aiga Kenya na kubakonya abakenya kwegendereria asubugima wabo na hatuwezi tunaenda nje ya PPI. Ni sasa pesa ile inakuja kwa mashinani. Pesa ile inakuja kwa mashinani. Sio kidogo tunapata. Sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa Raila Odinga wamesema umaskini out of the window. Umaskini out of the window. Magaga ya reporti rwa PPI kwena nwagucha somurai wense Uhuru Kenyatta no murai weke makia ODM Raila Odinga bono abamenyi be county ya Lamu batebire PPI nigo ere omuzigo guseguru benene guchiase abakenya bakukwana imeye county ya Lamu abamenyi abo nigo batebanga ande yake PPI nigo erigetie gokonya abana siasa na kwegenderia sobuguma bwabo na atari okubakonya abakenya babono na gutebanga nigo baguche kugenda bamincha na kuyiria ripoti ya PPI. Angalia kwa kiufupi tu kwa mtazamo wangu naona kwamba hii document ni mzigo mkubwa kwa taxpayers kwa sababu imepanua mamlaka, yani watu wachache watakuwa na nguvu za kiuchumi na nguvu za kibolaka. Abamenyi mesemo ya associate imeye county ya Kericho litukolia lero niko barobekana kwimurunganira chipara chimbe ase SMEyo abamenyi abo bagukwana na balikia mangana nigo batebanga nigo bakubolia serikali ya county yo koenekinga chipara cha SMEyo cyarosiwe abo asibarobekana gwika cha ofisi cy'umugavana we county ya Kericho na kubolia krosirwa chipara echo elyo kwegendereria anene asubukenia obonchirili bwabo. Ni mkaaji wa Belgut, Waldai na hasa Kiptaldal village. Sisi tuko na shida, barabara hii tumesimama hapa ilifaa kutengenezwa mpaka kule chini inaitwa Kaptagas, lakini barabara haijatengenezwa. Imetengenezwa less than 2 kilometers na shida yetu haswa ni kwamba pesa ziliwekwa za county government 6.7 million. Na hizo pesa tukienda kuuliza wale wanahusika wanatuambia muende mahali mnajua. Kwa hivyo tunataka kuuliza wale contractor ambaye alitengeneza hii barabara. Tunataka kuuliza EACC, tunauliza county government of Kericho Governor Mr. Professor Paul Chepkoech na MCA wetu Bwana David. Tunataka kuuliza ya kwamba hii barabara mbona haijatengenezwa? Wananchi mnasema hii barabara itengenezwe, isitengenezwe. Omurai bwense Uhuru Kenyatta nigo aumirana na barai aao be sekta ya boda boda ase nyumba yemesangirikano ya Bumwani. Kenyatta nigo atebanga sekta ya boda boda nigo yakonyire abange asese ya Kenya bwasate bagwikaboniga bakoli emiremo bagokorera sekta ya boda boda nigo bale chimilioni 2.4 na gotebanga ubonjoriri bwa boda boda bwakiniri uchumi asese ya Kenya na goteba kira lituko chibesa chikorosi bwo gwetera sekta yu nigo chiri chinyinge mono na kubolia abakenya ko koboko ubonjoriria obwo. I am not a person who is waiting to receive handouts. I am proud of what I do. Yeah? All right? And I am willing to pay the price. Okay? I'm willing to pay the price to make myself better.
Hiyo ndio mwanzo. Alright? Kwa sababu ukisikia unaitwa wewe na unajiona wewe ni mtu ambaye sio mtu wa maana, basi hivyo ndivyo dunia itakutreat. Unaona? Lakini ukijifanya na usimame kama mtu ambaye anajua yeye ni mtu wa maana, hivyo ndivyo. Omwanchwa omurigirwe TV ya AGR News Kenya nimantara yakora mangana ayaga bunateka SMS twiburalia asinchira yugwikirano nigo ntagete togende yamo aseyamo elio tomonyole Fidelis Omingo Mochoge aiga ase studio elio atumanye amange kurwasibu bichi kosoli na abakosolia ndo chinga Fidel oikira igase studio achi gotumanya amange goriye chikosoli na abagosolia ngwete nga ensemo ya kabere ya corona ya chakire kwa kana kwa na batheri nga yomanyete last week twalenge go shake hands ndo chenga ibiro byane byankira iga yes manye omo ligeri bwe TV ya AGR News Kenya alega ndarate asebirwo bye chikosoli amo na abagosoli bakondo ko mwana wabagetutu na Fidelis Omingo Mochoge mwancho murigeri maiga ye timu ya Shabana utachanamo ne timu ya FC Leopard ritko lya Mashujaa Day eliarenge etichi kana yakabage koera nigo etimu yenya ko kuboria muraibu enso muskero mwiga Kenyatta anyako bakakubagorera ebaso maide babwate basa bono muraibu ense umuskero mwiga Kenyatta anyako bakakubarigeria nawe akanyako bakubagorera ebasa yesene chibesa shilingi milioni 5 onyora bomaiga ye timu ya wase Shabana utacha timu ya FC Leopard asegeti Kiagosi Stadium Maiga yokora ensemo ya gatano yechigosoro cha EPL gose English Premier League anigo tochoso asentunda yende yera gatano narimo asitosere cha English Premier League ase eyera chiko chaka boikeno abu ankyo timu au ni gochajo tana asitosere cha EPL onyore timu chichibwato bunyangongo na boigo obonene ase ensemo ya Bungereza nigo chajo nyako chiko tana abu ankyo ase timu ntangani era chiko timu ya West Ham na Manchester City chajo nyako chiko tana abu ankyo litkodia chuma mosi ache timu ya Man United gose Manchester United era umenera mone timu ya Chelsea abu ankyo abayigo timu ya Aston Villa na Leeds United chaje ko yakabachiko na abu ankyo nyore abona sentunda ya gatano narimo yechigosoro cha English Premier League onye chintunda echo echiri chintunda emerongo 3 na isano na isato gose uya at 6 out of 38 wikira mwancho murigeri nangutora mangana majakuru asebiro byechigosori amo na bagosori kwera ndiege pidekyo ochaso yo minto Dennis Zadok yes Fidel ndochenga gwatumanyiria mange kurwasibiro byechigosori na bagosolia ndochenga etaro yomuraibwense Uhuru Kenyatta asorongorwa gusi anene krotwalinge gochengera lituko lya Mashujaa ndochenga etari ngo yalenge yengenchene na kogera Shabana yabeire kego etera mechande menge bono banyolire gari mate yabe toboso kwekere timu ya FC Leopard ya istamone gari yabo enene kai igo FC Leopard sinigo bachete ne gari enene sa istamone gari enene segetiri na Mashujaa yaera iga nali chigosoro chawo chachagete lili Shabana kero yalenge kogosolia ne timu ya FC Leopard nereli yabwete Shabana yanyagete yemo ase eligino lisarigo akoranga home advantage okay asante sana mwachwa murigirwe TV ya AGR News Kenya wikiragabo nongo yabutorera magana maya asenchira yobo ikiranu aiga ase MS to yoboralia wika chinga kichinde marietane nigonkoro kwa Dennis Zadok nje kurukumna Fidelis Omingo Mochoge ose umwana wabageto tumuna botambe seseniwa ayunaro amaya atekire ntogendere kumanyia amange korwa AGR ekeumbu kyomogusi